Имавте тешка средба со Целје, интересна, до крај, на крајот нерешено. Што е оно што пресуди денескајте да се дојде до ваков резултат? Ali ništa, počnemo utakmicu u nekom malo izmijenjenom sastavu, onda smo kao neki dizelaš. Prvo polovrijeme su nas doslovno vozali kako su god htjeli, ali eto u drugom polovremenu smo se malo pribrali i eto na kraju čak i odigrali dobru utakmicu protiv jedne jako dobre rastrčane ekipe koja igra po meni jedan od najatraktivnijih rukometa trenutno na Balkanu sa odličnim trenerom na čelu, ali eto, pokazali smo nekako da smo iskusna ekipa i eto na kraju dobro priveli kraju utakmicu. Доволни од оно што до сега го покажавте овде во Струга и од оно што го видовте на самиот турнир? Pa dobro, tu smo došli, ima dosta igrača novih, došli smo da se što bolje uigramo za Ligu prvaka i tursko prvenstvo koje nam je prioritet, ali mislim da je za sada zadovoljavajuće jer eto Toulouse smo nažalost izgubili, mislim da smo i tu pružili jednu jako dobru partiju, ali mislim rotiramo, još nije to uigrano i mislim da će biti puno bolje od ovoga kad se još malo više uigramo i po meni ne znam, možda malo više povučemo u leđa jer malo igramo još sporije za razliku od Celja ili od nekih drugih tu ekipa. Денеска игра и Металург, вашиот противник во Лига на шампиони. Имате можност да ги видите, очекувате ли да се види нешто? Naravno, evo ostajemo sad gledati utakmicu, mislim moramo se pripremiti dobro za Metalurg. Igrali smo protiv njih i prošle godine isto u Ligi prvaka, tako da nema tu nekih velikih nepoznanica, ali evo vidit ćemo s kakvim pojačanjima raspolažu za ovu sezonu. Hvala ti mnogo. Hvala vama.